Di Phu Taralang so longmir jeng atataya long pre nipa engkora isiar ni Village Council a President lapen a member sa tumapan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Arideng pen appointment notification alo kapazer pona berta nangle Karbi Customary Law Finalization Committee Karbiang Long Autonomous Council atum pen kapater pi ponalong Legislative Department atum cerap donsi pini constituency ingkora trok angkang arong along Village Council a President lapen a member sa tumapan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Arideng pen appointment notification alo kapazer pon Appointment notification kipipona jamekalong MP Horen Singbe MLA atum Bidar Singh Engleng Dorsing Longhang, Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Deputy Chairman Ajit Kumar De, EMs MSC Satum Lapen, Bang Pharo Sose Rongasaratum, Chetong Danriti. Karbiang Long Lapen West Karbiang Long Along, Kadu Kave Bang Surikit Homra, Bang Pharo Phora, Troksikia Prapo Arongasaratum Apat, Appointment Alo Pazir Pondong. Lapen Customary Court Kaching Wajia Dim Mate Hong Parlaki Kimpon Chia Panta, Karbiang Long Autonomous Council pen bor I pon poposi Mealong CEM Longhang pen pachini pon Karbiang Long Council Long Detten Kilis the Council Market United Mikilis the Council in District Sofia Banke 1984 Nakan Palasoho Customary Court Mate Village Council So kasihan je ajak pon Karbiang Long Autonomous Council akan kasi arondo laso teng pensi bangbong pensi nilitum non kedobok itu aktif juga tentang income ke thoma prang per nilitum abori pensi nilitum Karbiang Long Autonomous Council long EC resolution MC Customary Court mate Village Council laso kapitun dia kami seng laso committee report ateng kan itu procession na report session na pass pen secretary se dono bhan lo PC dono pen itu bhan sen PC kuben PC jom det pen ki Karbiang Long Congress Karbiang Long pangrum pen suri ke thom haro phara proxkara ho arong asa tumhan kini customary court masuk ke tiaji apaan itu appointment kita ini lasi kebanjian yang ke ini tuh Karbiang Long Autonomous Council pen face guys yang customary court kacang wajah di melong hong hangla ini tuh Karbiang Long Autonomous Council pen keklaim project kami kumpuli pun laso kibang ke Village Development Council ala bangke development apart kacing thora mo sayang den claim ponji council bang laso bangke bisar kidar kecok che khan pangri pandon kecok che balu sepine to kok long karbi to nim ro pamoteng pen pur hijang ke tumke to pangri ong laso nyong si mane ke to kok long ke jong hu pen cheng lo lalu pelonte Village Court Council laki besar kita po rongat suara Court Council udah pune pelonte district court Daksiban district court yang si unedet pelonte ada lain pelonte itu makin judicial court pipe itu makin direct high court kalite supreme court sih itu kalau seorang pidana masih Village Court kiun ana mungkin Village Court lempo perai la sopia dak lain di pelongte district court do Karbiang Long Autonomous Council lo pada si chokorai pun Sir, ini ko sa ramang ko na bainong ko ang people nila. ona ko ke pipela